batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuisaka landa bantangu ya ndinga kikongo na mabanière télévision. Tata ministre provincial ketalaka mambo ya agriculture, pêche, élevage pe développement rural ya kizunga ya Congo Central mbuta Antoine Wilfried Dimelu di Lukombo kuizaka diatisa kilumbu ya tatu ya sabala ya Betokele vandaka kilumbu ya makumi tatu ya ngonda 11 ya mvula mafunda zole makumi zole na zole kuna na inzo ya bisalu ya ministère ya agriculture, pêche pe élevage bisalu oyayi ya kubwela ngolo pe kusadisa bantu yakuzaka sala bilanga bakebugilaka ba agriculteur bakwiza adiata pe bakuza sala kisalu ya bao na mutindu mosi ya mboti lefuiza baiti bisalu yango ya kuizaka vwanda pediaka kintwadi na bantu ya kimfuka bakebugilaka tournesol agri bao bagetalaka mambo bilanga ya kuzaka vwanda pediaka na tata coordonnateur ya bureau d'études ya tata mfumu ya kizunga dokotolo Gibando Ndungidi ape bantu na kesalaka na kaza bureau d'études yango bakebugilaka ba expert twadi na bantu ya ministère ya agriculture pe batu ya nkaka samna tata Antoine Wilfried Dimelu di Lukombo diambu ya ekele diambu mosi ya mbote yaunde kekwiza sala eti nkango ya kizunga ya Congo Central bayangalala samba kepesa maboko na bantu ke salaka bilanga bakwiza sala bilanga na mutindu mosi ya kufanakana. Tata mfumu ya impa bamekuza tula na kiti ya kimfumu samna kudiatisa mbanza ya Matadi mbuta Dominique Nkodi ya mbete yani nde mutu kwenda kapesa mbote ya kimfumu pia Lukumu na tata mfumu kedi atisaka yinzo ya bisalu ya bantubidi ya nkangu ya kizunga ya Congo Central mbuta Jean-Claude Mvwemba Luzamba ya vandaka kilumbu ya tatu ya sabala ya Betokele kilumbu ya makumi tatu ya ngonda 11 ya mvula mafunda zole makumi zole na zole kaka kilumbu yangu tata mfumu ya impa mbuta Dominique Nkodi ya mbete na manima ya kukuza kotusa na kimfumu wani kwenda kapediaka kuna na ministère provincial ya intérieur affaires coutumières pe ya sécurité ya territoire samna kupesa mbote ya kimfumu na tata ministre Papi Mambo Luamba nyoso ina ya vwandaka samna kuutala kikundi pensalasani ya bisalo mutindo ya kuiza salamina na mutindo mosi ya mbote mbuta Dominique Nkodi ya mbete ani yangalalaka pali tubaka eti mayangi kele samna yandi mutindo bamekuiza kotisida na kimfumu ningina kuvingila kaka yae bakebugilaka remise reprise tekila anikuiza yantika kisalu na mutindo mosi ya kufanakana. Yinzo ya nkinzi ya hotel Irod mebakama mtama vena mbalomuka ya Bwima na komini ya Matadi ya unde kuizaka yamba abisalo ya bakebugilaka ya renforcement ya kapasite kubwela ndwenga na bamakesa ya bapulusu ya inti ya République démocratique du Congo mingi ya mbanza ya Matadi peba mwangisi ntangu ya mbanza ya Matadi ngudi ya samba kwenda katubila kuna ya kele liberté ya expression kubika mututuba mambo ya cheleka pia mboti mutindo na kuyindu dila yao ape mambo metadila sécurité ya bamwangisi ntangu bakena kusala kisalo bisalu yango ya kuizaka saduswa na tata Paul Dodé Clavar yani ndeke le consultant ya UNESCO samu UNESCO yani nde mutumekuza sadisa bisalu yango akuizaka landila yani tupa salaka yao kintwadi na représentant ya UNESCO na inti ya République démocratique du Congo pe chargé ya programmation communication pe information Joseph Potopoto pe ya kuizaka sukila na ndinga na bantu nyoso bakaka kifulu na lukutakano yango ya kubwidila ndwenga samuna kuzaba wapi mutindo bamemoni na mambo yango pena tsuka na yaba kuzaka tanga rapport final na tata coordonnateur provincial ya conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication Sesak na Bunkufi mbuta Celestin Bibimbu kuuna ya undevwandaka mambo ya nene ina bakuzaka sadila samuna kilumbu ya tatu befuiza baiti bisali yango kuzaka bandila kilumbu ya makumi zole na nana ti kilumbu ya makumi tatu ya ngonda 11 ya mvula mafunda zole makumi zole na zole bantu vandaka kuna baunde yangalalaka na dibanza yai bamfumu kuizaka baka. Bisalu ya kubamanu samne na metadila bansodolo na inti ya République démocratique du Congo kena kutatamana na ndambo na mandima ya kubimisa ya bakibugulaka calendrier électoral mutindu ke salamina bansodolo mfumu ya inzo ketalaka mambo ya bansodolo na inti ya République démocratique du Congo Denis Kadima ya nde kuizaka yamba kimfuka ya bamonikisi ya bainti ya Afrika kwa kuna inti ya République démocratique du Congo mbunzu na mbunzu ya kuizaka
salama kilumbu ya 3 ya sabala ya betokele vanda kilumbu ya 30 ya ngonda 11 ya mvula mafunda zole 10 zole na zuli na inzo na yani ya Bisalo meba kama na Kinshasa mbanza kimfumu ya inti ya Republique Démocratique du Congo kimvuka ya baambasaderi ya bainti ya Afrika kele kwa kuna inti ya Republique Démocratique du Congo yadi atuswaka na ambasaderi ya inti ya Maroc Richard Angassin baonde kuizaka samubaku wape bazaba wape mutindu kena kudiatusulwa mambo metadila bansolulu na inti ya Republique Démocratique du Congo ya iguza salama na mvula mafunda zole 10 zole na 3 pe mvula mafunda zole 10 zole na iya benofedza baiti Bisalo ya onde bakuizaka mona eti yakele ya mbote na tata mfumu kedi atisaka inzo ya Bisalo ketalaka mambo bansolulu seni na inti ya Republique Démocratique du Congo pe natsuka baonde kuizaka kanga mafoto samuna banza kaka kilumbu yango mvula na mvula beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.